Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. LP truck Ehum to Koila agari Raikom Arideng Kachingnang. Nijang Karbi Anglong ke parlo Kheroni Police Station ang kangalong LP truck Ehum to Koila agari Kheroni Police Arideng Kachingnang. Aru achikloni phainar kep ningkan suri hinira inkoira phorni jengkha along Meghalaya pen Jorabat an kiponbom Koila agari LP truck Ehum to Kheroni Police atum kiri kakhuruk pen Koila karthangchong Ehum to Koila agari LP truck nepon long cheglo bangso a Koila aron ri pensi kipona jog police atum nep ingnang dun cheksi Kheroni thana along si bikoklo Kachingnang lok agari registration number AS 31C1479 lapen gari kaparting abangamen mahanrai lapen handyman bidal singrong hang pusi pang thekpo Kheroni pen nang kilo aberta kam sing dera report Karbi Anglong News Channel আৰু কয়লাৰ কিবা কাগজ নাই কাগজ কেনেকৈ আহিলে পুলিচে আমাক পাৰ কৰিব দিছিলে মানে পুলিচে চিঙাল দিছে তেনেকুৱা এইটো মালটো কাৰ আছিলে মুকেশ মুকেশ কি লিখে মুখাৰ মাল কি লিখি নাছিলে মুকেশ মুখাৰ মাল ক'ৰ মানুহজন ৰাজস্থানৰ হয় তেতিয়াতে লংকাত লৈ আছে তেওঁৰে মাল আছিলে খেৰণলৈকে যিটো আহিছে আপোনাক কোনে গাইডিং কৰিলে হা মানে খেৰণিলৈকে আহোঁতে আপোনাৰ কোনো নহয় মানে আমাক ভাষাটো দেখাই দিব বুলি এজন মানুহ মাৰিব পাৰে নেকি নাই মানে কি নাম সেইজন ৰাজিনী ভাষাত আছে কিবা আমাক ৰাজি লিখিছে এইটো মুকেশৰ মাল মানে আমাক ভাষা বা ৰাস্তা দেখাই দিব আপোনাৰ নামটো মহানৰাই ইমানটো ক'ৰ পৰা নিছিলে আপোনালোকে মেঘালয়ৰ পৰা মেঘালয় কোন জেগাৰ পৰা লাটুমবাই কোনটো ৰাস্তা দি আহিছিলে গুৱাহাটী হয় ক'ত যোৱাৰ কথা আছিলে কোনে আনিছিলে মালটো মুকেশ কি মুকেশ লংকাৰ মানুহ হয় আপোনাৰ কিমানমান টন হ'ব আপোনাৰ কয়লা গাড়ী গাড়ী নম্বৰ কিমান আছে চালান আছিলে নেকি আপোনাৰ তাত চালান নাই কেনেকৈ পাৰ কৰাইছিলে এইটো পুলিচ কিবা নাম্বাৰ দিয়ে মানে পুলিচক কিমান পইচা দিব লাগে আপুনি জানিছে আমি নাজানো কোনে এইবিলাক ছেটিং কৰে মানে মুকেশে কৰে মুকেশ নকৰে মুকেশ কৰা কোনোবা বেলেগ কোনোবা কৰে ন কি নাম আপোনাৰ মোহন ৰায় আপুনি কি গাড়ী চালক এতিয়া পুলিচে আপোনাক ধৰিছে কোনটো থানাত খেৰণি থানা ঘৰ ক'ত আপোনাৰ টেম্পৰী ঘৰ আমাৰ লংকা শ্বিলং ঘৰ বিহাৰ ঠিক আছে হ'ব Dipu rong sopi along Raikom asai khetu mock drill demonstration mote awareness ason kapaman padupon. Non malom pirthia dang kachithang phup lake India lapen Pakistan ang bong ron thama mote kachilang un eajok ron dukoklo. Son si kiramtang niphai trogajo India atum strict lunch lo lapen long circuit anadim an India ade tengkheng lo lapen nona pormalom Pakistan atum puthot nang tengkhengji angring kedo penajok India adet kaphiri mimi penajok India sarkar pen pathiksi patumi niphai trok si arni kadukawe alongri along sita mock drill padulo
Lapen Karbi anglong ahempi di purong supi ang kangalong sitami padupon lupusi Raikom asai khetumpen phirang ke athingno lamthi thanpo. Di Pupen ng Kilo Berta, Relson Hanse Report, Karbi Anglong News Channel. এটা অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰে আমাক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যে এটা ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে যে এটা এয়াৰ ৰেড ছিগনেল আহিব পাৰে আহিলে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিপেয়াৰনেছ থাকিব পাৰে লাগিব আমাক সেই প্ৰেক্টিছ কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি এই এক্সাৰচাইজটো কৰিছোঁ এই মক ড্ৰিলটো কৰিছোঁ যাতে কিবা যদি কোনোবা কেতিয়াবা কিবা এটেক হৈ যায় ৰিয়েল টাইম চিটুৱেশ্যনত যদি এটেক হৈ যায় আমি কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিম কেনেকৈ আমি ইভাকুৱেট কৰিম গোটেই ড্ৰিলটো আৰু এনেও এইটো একচুৱেলি ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট আৰু হেৰিৰ পিনৰ পৰা কৰিবই লাগে চিভিল ডিফেন্সৰ পিনৰ পৰা এই এক্সাৰচাইজটো বহুত দিন হোৱা নাই আৰু নিৰ্দেশনাও আহিছে গতিকে আজি আমি এইটো এক্সাৰচাইজ কৰিছোঁ Upper Hidipi Batu Aklamalong BJP Mass Joining Ajaimek Kedeng po. Lakha Inkoy Raisi Borjan Constituency Kiparlo Upper Hidipi Batu Aklamalong BJP Mass Joining Ajaimek Kapedupo. Laso along Aluhisar po Amana Pengpen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Chetongdu. Lapen Bangso Amayalong Aluhi Amana Pengpen Amar Singh Tiso MP MLA Dor Singh Ronghang EM Mongol Singh Timong EM Kachirong PP EM Sergerong Par Roland Kiling Lason Si Penang An MSC Board Chairman Pentanglok Ongdung Arwadatung Chetongdung Bangso BJP Mass Joining Ajaimek Kapedo Ponalong Ongdung Lucky APHLC Congress ASDC Along Pensi Nang Barsi BJP Along Chipa Ogdunlo Kadukawe Don Suri Sose Ahem Tunatum BJP Asongalong Chipa Ogdunlo Pusi Phirang Keathingno Ning Jepo Tangte Ang Tonpen Arjupon Luna Borjan Penang Kilo Aberta Pratavingling Report Karbi Anglong News Channel. Upper Hidipi Jolo Upper Hidipi along siang kangalong Kanghu Kedeng Sulisi Suse Adona Tum Kepin de Pesal Si Ongdung ke Pesal Si kan Congress Ci Open City Cielo Lebron kan Cipa Ongdung Peduli Tum Tamo Deng Polo Aselang Tum BJP party claim ke dah lesen par 6 alang tu munti par 6 alang tu mata kirlasi di ongdung di pesal sila pe Congress pe ciusi bilang juga demo ason thoda sayang deng aku pena tak konsili lang doji konsili konsensi aprang na betahini di pesal sila magen ala pena bako na join tulang lapen ke aku pena bilbang itu clear konsensi tetapi kisi bangai amreng konsensi asosiasi itu dam thubom po soceng konsensi kalong tila konsensi ta do konsensi itu mo kor na silang rai ardi adak silang mob ta lasu kejon sosial motor mukan misen di mal sosi aceton kan sini tentang kejon bagi dem lasu pini karya long arat itu anda mepini mata kelasi kesal sini dari Congress di open seperti ini macam ok sebagai ok ini Kedeng alang teman kalcu ini bang suri susi apa bang mana adon situ suri susi atau anggur Kedeng ke bang suri cukup Dua Barguri Press Club Atum Patrapi Ponsi Daiter Municipal Board Lapen Samson Singh Ingti Memorial Park along Kapangthir Asai Kedengpo Patumi Aruni Pai Troksi Ningkan Surihinira Inkoira Porni Lakha Inkoira Trok Dua Barguri MSC Constituency under Dua Barguri Press Club Atum Patrapi Ponsi Daiter Mintown Lapen Samson Singh Ingti Memorial Park along Kapangthir Asai Kedengpo Pirthe Muniratum Kedua Hempen Chenglok Hithi Borwa Along Anta Pangthir Ponverlote Muniratum a Okapran Sitami Mesenpo Lapen Oxygen Sitami Mesenpo Anlote Keso Kyun Epenta Chingrai Pon Unpo
Lason si political leaders atum pen chenglok kaprek hampang asong atumta hitiborwa alongpen an kapangthir asai dengponlo. Lason si Duabarguri Press Club President Rajesh Teron, General Secretary Rangsinabe, Financial Secretary Robinson Kiling Atum Chingwai Ponsi, Cleanliness Drive Asai Dengpon Nangpu, Kachingwai Ponsi, Pini, Dieter, Main Town Lapen, Samson Singh Ingti Memorial Park along Cleanliness Drive Asai Dengpon Lo. Labangso Cleanliness Drive Asai Kedeng Pon along Kachetongdun Laki Duabarguri Press Club President Rajesh Teron, General Secretary Rangsinabe, Financial Secretary Robinson Kiling, Office Secretary Risan Ingti, Sport and Cultural Secretary Roelson Rongpi, Kazironga In Charge Thomson Terang, Assistant Office Secretary Edwardson Crow, Lapen, Duabarguri Press Club, Klembang Phuatum Chetongdun Si, Cleanliness Drive Asai Kedeng, Lapen Labangso Cleanliness Drive Asai Kedeng Pon along Ningkimipen Kachirabdun Laki Duabarguri BJP Mondal President Amuron Terang, Social Worker Ajaimek P, Dieter BJP Local Committee President Rajiv Sinar, Lapen ke Dieter Area Lom Leaders Atum Chirabdun Rinti. Lasi Ladak Dieter Anchotle Lason Cleanliness Drive Asai Kedeng Pon Chikali Kohora Kachirong Hangpi Memorial Park Lapen Dolamara Main Town Alom Anta Lason Cleanliness Drive Asai Deng Pon Chilang Lasi Isi Awareness Program Asansi Nilitum Duabarguri Press Club Abitung Atumta Matha Ponlo Duabarguri Pen Nangkelo Berta Edwardson Crow Report Karbi Anglong News Channel. Alang loma pen ini tu ma presiden la pining 2025 singkan tu bangke alang li si presiden acar sami Kedeng ceng lo presiden acar Kedeng ceng pen ke la pining ni tu ma Daitor Municipal Board ang Kanglong atoson Cleanliness Drive Kedeng pon la bangke ni tu la Kedeng 2025 singkan pen ke ceng silo presiden sini la ni tu Duabarguri Press Club ang kami ni tu atoson Cleanliness Drive Kedeng pon bom hostami ni tu isi amoto ke kondo la bangke live like cleaner, make our green. Lakukan begitu nukus kami din kono, laki-laki ang betul. Along ni kami para dang lagi lakukan. Ini na kapan kami itu kaki kami cipang kiri kono ko. Kacipang kiri logo si itu kami mana irong as kami itu cipak klar kono po. Irong yang si itu klar logo itu kido appear test kami itu klar po. Liur saying alira lon itu do ponong po. Lasan amoto embassy ni tum sami lasan Cleanliness Drive Kedeng bangkila da Daitor Municipal Board along sini tum cengpono lasan tak sini tum Kajironga hala Kajirong pi Memorial Park along sami ni tum kepangthira sai deng san tak si Dolomora Municipal Board ang Kanglong sami ni tum kepangthira sai sami deng ji lancot tali Dolomora ani bang hada bang tarik engkoy ani bang si hala dar bang ni tum kepangthira sai deng pola so logo ni tum sami hada Duabarguri Press Club amen fayan hada ni tum office kiminon Enpon elo lapin hada khala soni amas ni tum Duabarguri Press Club sitami ni tum office kimi itu masai hen kimi ha soni mas ni tum itu pon po asona te sila ni tum la pening singkat mang kela keceng sila Cleanliness Drive Kedeng bangke la pening singkat mang pini si keceng lo la ni tum ki pang thira sayen siteng elo plena ni tum ason kapex tami asai Kedeng ponje pansi ni tum la Duabarguri Press Club President Secretary lapin la ni tum in charge la office Bedres dan ason ni tum kacing tang mati kacing sik tang sami dolo ason tak sini tum along kapex tami ni tum ason tak Cleanliness Drive Kedeng ponji apan sami ni tum cisik cita tanglo la sini tum ahin pen ba ni tum la Duabarguri Press Club ahin pen kacing ni dan punya bang lo incara la tum la Dolomora lo la Daitor Daiguri la so lang la just met la Duabarguri ang kangra la pen Karbi ang long mati la Karbi alam kacing ni tum han an bang ni tum la kacing ni dan tang tum bang la so no manila ni tum ini Duabarguri Press Club pen la ni tum la kipang sira sai Kedeng kontak sini tum kami na aro Nina jongjong kon ans kami nalit tunyong sila puso kipang sira sa yung si Kedeng kon dati tulutong te akaprek asong to lang nalit tumalong rilong lang kipang sira nang lupan bangke halat tum sami apon ho hedet po lasi la puso na size kami anutin kami sila lekin tan amina henten cheng nok amina arong ans kami kangthir pen cleanliness pen kidum pen la pen greenery arong alang tum kachiting chongi pangsi kaduga we arat tum sami nilutum Duabarguri Press Club ahin pen chunuri adupa
Pini abirta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me.